Ebusiafo enenso da fufu atwedi amponyankopon de achen aha emergency Ghana TV mi didi se bibia obia no bibia ekosie de ama na enesto ya mensaka ofidem hase na ebusia update na ansa na yebekọ no asida kese enko enfama obibio yi ni sika de boa ya maami enwa omobe pie mu fidem hase omode omasem ebeda MFK na asem omode bae ni se ne ba enya hole in heart enti na kra no humie no enhye da ensisi suye enti oni ni ku ebepie mu fidem hase seja yemoa no na adofo etimi aboa ama enne eja sisi ade akola ne tibia no eye kakra enti ebusa yenko ne nkotie mu nsem emas ebusa sanso na update fofo nso etwa so kame ho ne nkohwe video little nana yaw ne maame ene ne papa ede esu eba ebedan yen na akra no wanya hole in heart ya na koma ho atechema problem we nam so ma akra ihumi a ensiso wo home twe a enyasem keto anenra madama da ye kan moye edemayen madarumenti yensa akasika yakwa akotua ede ato account ni mu abusiampa cho sika enwa na doctors ehia say yede beye akra na koma ho operation 131,250 Ghana cedis 131,250 Ghana cedis nenwa madama yensa eka 2.1 billion 210,000 Ghana cedis coins eguachire enunti enra na yegina so ekotua 131,250 Ghana cedis woba afidie no so asika no ena eda TV ne so no 131,250 Ghana cedis only bank there 1 billion was only 1 billion was only enti abusia yakotie sika no ede ato account ni mu na account a yede ekokotum National Cardiothoracic Center Service wo musika ene yakotia ede atum ewo Accra Kolebu Teaching Hospital enti abusia wo hwa eno ye na ene egina so sa payment no na yetua sika ni wieye na ewo se meko Kumasi heya Hope Exchange Hospital eho ena abofra ye friend nana ya wodamena menam ho gonso a akra no ma medi manima ye ko na abusia behwe me workings a me yi no Eda workings anura na me yi no enya sam keto na me yi workings no 11 ewo Hope Exchange Hospital said they me share boss nana ya situation no eya critical mali dia de first day omo ba ha na o dem ho nti wuhu hawa na akra ne te mafia uhu no na enra afia me no na call hospital ho enra mani bo akra ne so no kiti ha mafia enra na observation ye saying enkra nkasa na ema yare enya akono enkra ma yare enya akono na yedru honom no de wi ana akra no wasi ayeketwa machines ne sisi ne so no na areho na mmom etiefo adolfo Lawson FM nyankopon enhiramu yenim se enkwa beba na na ya omu enkwa beba na na ya omu yes ne maame areho na wo nanim nyina MFK nyame adom abusia akra ne na eda honom no enra ye call hospital wantimi anti nani ahwe madam fo akra we asem bia obebisa no bi oyi ano but enra me call no wada na me mpese menyane na ha na adwen yes na ne ma me se ontimi na nti enra no me say that time na no oda no ne ni kwanse ye nyane no emse mo atese ni sika ne nya nti wonya asomdie oda enra na kana ba ti o se oda akura ketwa enra ne picture ba ko ba na o te no aye say why o ma etu no kwasema sa pepe so ba ya mpa ti what say na mo ma me ko e no say me ba cho God love adudan kwa nesta mo amo church say
radio no eni from no mo fa nchen technicians eguso a wo mo ye ho adwuma enti ka enche bia radio no ebetutum Kingsley mo ne ade wo mo etu America aye adwuma nti mo fa nchen ti se wunya radio na obetimi akọ TV ne ho ana se Facebook krampo Lawson TV obetimi awura ho na wahwe dwumadie nti enra yakọ akọhwe no yekọ hospital ho no na ye sa video ya eda social media any TV ne so no nti no ye hwe animu na enra elder ne ma afia de ababa wa ma minya ko kan ye ene se doctors a ewo Hope Exchange nyame nhira mo omo bo adwuma nyame nhira mo Hope Exchange omo bo adwuma nkasa David nyame nhira mo na de doctors na ye ne se afi na yenye sika ede kwa kotua ewo kolebu yetua to account mu de but wasenka akra na yi no every Hope Exchange na yede ne kwa akra na omo ye surgery but doctors a ewo Hope Exchange say wo mo sha akra ne situation na wo mo ntimi nyi akra no say yemfa ne nkodi lie enko ye surgery eti doctors ewo Hope Exchange wo mo ankasa ene kolebu doctor surgeons no edi nkuta ho na wo mahwe eda poten a wo metimi aye surgery no na saada na wo de akra na to ambulance mu na wow ya de na kwa akra na wo maye surgery nti se ye no ene ye twen doctor ne say make se metu oxygen e de afra akra ne so ama mo de na tena ka mu akokolebu asem papa mma fe no okodi lie asem papa mma enti no akra ne situation eye critical enra ye pon ye amanfo na mu bisa maame donation ye besi akire mesra still obetimi aye de aba yenim de besi akire yenim de besi akire yase de aka akire ene doson etu betimi still 0247 0247 27 27 03 03 27 0247 27 03 27 and answer 0247 84 80 52 so betimi ayo donation na ya to echire ko base bibia san ya beje zabiri a ye kan ambulance sem ne ade no ya hwe na ye de ato so e wo no muti wo de ma ya still wo betimi e de aba na ansa na mekọ mafia nche ama na bobodi no me maami ode e wa ha se mo be kae a maami ode nana ya Alright. And crowd almost say here. I do almost Hope Exchange on more cartoons. Almost to I am mommy finger, where are you? And crowd almost say I run out a when you can Hope Exchange my dear. Me mammy o day Edis Eba has say na minua baby e wo Canada wo fresh boss bosumi bia obe mane maami ode na ono so enya kakra e de akona no na ene maami ode sika ba eba weekend ene na yensa ka maami ode 500 Ghana cedis minua na owo Canada no ode aba maami ete sei pacho nyame adom owo me se bibia boko de pacho nyame adom ye de nyame ase minua ba na wo hye wo bo no ene wodi ne bo hye so se bosome na so eti mo fa me maami akọ homa kakra menya no mo fa ma no ono kuro ya nso na Mother's Day entoma ye de ma wo no o ma say yentontoma emfa ma wo nti maame sikani ni afia 500 Ghana cedis eni we maame ame mo akire num nti ma afia fa hye envelope ni mu na fama maame ode maame na fa hye ne nsem maame fast aha maame ode mpacho oba ne disika abade na wo kan o se ka kire me ba na sa me sra no nyame hira me de mane papa na dwuma bia wo ye bia no onyame onto subosuo no onfa nwuso wonyini free adomu emfa no kwa adomu won hira na kwa pem na sefo nyina so awurade nka no ho papa same nso waka me de me aye maame wono so nyame enhye na namu dan nyina me mpai bone se adwuma wo ye bia no wonya akatua no moho yesi abrochiro tibi ya adwuma ba miensa na anan awurade ma na adwuma e be brosa na wonya akatua e be kọ nanim
na on so enya bi e de amama di me dana se papa pa eno no ma bi o de eno no nti entoma no nso no de wo ma ye toma wo no ada wo be pempam ni nyina no be ba dodo good na wofra e wo tailor ni wo na se tailor for de ade me free ha na me de kwama tailor ni wonye ho hwe o si tailor for aye de ma me bo ma chi ma me tailor for do me de tailor ni bi me de metale akwama na afie atwam won fa paso nsi ode ne ntema na bro pam ne ntem no ode aso eno no me ba Lawson ha biem no apam na me de ahye aba eno no enti ba me ye da se nyame ya dom so na boso me foforo bi ba ye be san fro wai na me kwanche no obadwafo nyina nyame nhira mo na bampo no amfa mame a enka me den mahu enti nyankopɔ wo nhira mo so pa na adwuma yi empeja enkwa animu ensini sei amen 247 0247 27 03 27 0247 27 and 0247 84 52 0247 84 52 MFK Foundation and Nasa Charlotte Frempoma Crunches still obetimi aboa na onso waje unshira asofu bi efe no Reverend Collins Amoakon papa no pa mi chiao ose maame enra mi ni kapre kakra me sende ye no manya esoa ketua anopeya na papa efre minim de da wakoma so minim adoye no botaya esi wani so but obia wo apamo a woni nyankropon ewo afia bebobodin wo wi a elder edem paibo betitle na yako ene cases a egu honom no afia Abigail Owusu de ne de by Joyce Asantoa 50 Ghana cedis, Steven 40 Ghana cedis, KJC 101, Belinda and so the 20 by Lydia Jackson and so at the 50 by Madam Rose Asantoa Otakwa 102, Janet Ocher 21, Frank Osei Adomako 50 Ghana cedis, Nanecha 100 Ghana cedis, and our friend so Ej Rebecca 20, Augustina 100, Pinto Ewa Labadi or the 51, Monica and so the 50 Ghana cedis, Portia Wakase on also the 21, Simon Ewa Techiman 105, Grace Brown and so the 40 by Comfort 51, Akwesi Usupokuase or the 200 Ghana cedis, Judith Esiedu 20 Ghana cedis, and our friend so Steven and so at the 10 Ghana cedis ebai, Frank Walker 100 Ghana cedis, Serious Ventures on also Ewa Manson or the 500 Ghana cedis ebai, Opoku Godfred 20 Ghana cedis, and our friend so DJ Asari Wosuhum 21, Madam Mary Boateng 50, Martha 50 Ghana cedis, Sister Hannah at the 20, Equia Enchiwa 50 Ghana cedis, Vincent Ewa Manso 30, Kwame the 50 ebai, Fosua Patient 50 Ghana cedis, Latifa Alhassan and so the 50 ebai, Mercy a free father nedia by Prince 21, Gilbert 20, Princess and so at the 10 Ghana cedis ebai, Ataya Boatsma Ashtown and also the 100 Ghana cedis, Emanuela and so the 30 ebai, Ashanti and so ewo a year of one say or the 41, Helena offend ewe Buakwa Kufoijia or the 100 Ghana cedis ebai, if you are comfort the nedia ebai. Star and you are cra 50 Ata or Ben Junior and so at the 50 ebaye Equia Fusua 50 Ghana cedis, Bismarck Opoku 20 Ghana cedis, Afro Francis 50 Ghana cedis, Bridget and so are cra 50 and a SP photographer GH and also at the 202 or Techimentia Mercy Mensa 21, Nana Yao at the 300 Ghana cedis on also Ota 4, Agnes 50 Ghana cedis, Victoria 30 Ghana cedis, Hannah Ninia a year Osa and so the near by Telma 30 Ghana cedis, Lanklina
so 51 by away just so Nana Mapokua say on also the 20 Ghana cedis. Diana Jackson and so the 30 by Rosemont and so the 21 and our fame so Jacob and so Ewo Western region or the 100 Ghana cedis by Ogidi 1 ventures and so the Nadia Ebaye and our fame so Felicia Mensa at the 51 Ebaye and our fame so Joyce and so at the 100 Ghana cedis Ebaye more the Nadia Ebaye Faustina Kesewa 20 Ghana cedis Faustina Boateng and so the 21 Ebaye Joseph 100 Ghana cedis Rose 50 Ghana cedis Monica Wusu 50 Ghana cedis Aisha at the 50 by Abigail Boache 15 Ghana cedis Linda 51 Kweku 100 Joe 50 Rita Afo and so the 100 Ghana cedis by Mavis the Nadia by Mavis Owusu 51 Barbara 5 Ghana cedis Matilda and so the 50 Ghana cedis by Ebusia for me do bibia so jibe ma ye kohwe video no ebaye na asida kese en confirm ma obibi oyi ni sika e the boy sanso na obibi eja obompaye etaye chi sabofra no ne ho ntono no asida kese en confirm ma won so ye nim de be ka che yetiefo ne ya hwefo because my ye ama no abro so sanso na ye mami issue ye be pie mo fide mo ase na eja na ya ye kasakasa bebre na so sisi ano obi e de ato ne ho so se obeboa ye mame ama sisi na didie mu eno ho kekaye no obeboa ne ntibusia aha na meje mo ebesi abofa ne de sisi ano ye de be kokolebu enti ohon so ye be hwe se bibia betimi ato din sanso no betimi asanso aboa because ye nim de be fie kire e de aba ntibusia ha emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no catch mami esi NSM any meeting ebusia be sanso e de hyimu e wa hedu